Dragi Mapetovci, filmski festival u Puli samo što nije počeo, pa smo vam stoga doveli u goste jednu od protagonistica filma koji možda najviše obećava. U Puli to je film Obrana i zaštita. Obrana i zaštita Bobe Jelčića. S nama je danas Ivana Roščić. Dobar dan, Ivana. Napokon smo te dovukli na naše lonce istine. Ne znam da li će biti za mene napokon. Smo te poštedili, ali to ne znači da u ovim loncima nema i seksi pitanja. Evo već me strah, već imam tremu. Nemoj ima tremu, polako opusti se, može par pitanja. Rekla sam kad me zvala odmah, nisam ti ja za to. Dobro, Ivana, ne znam je li pravila znaš, pred tobom su mlaki, papreni i toksični lonac. Ovo prasence, tu je možda tvoja slamka spasa, na jedno pitanje. To je tvoj džoker. To je moj džoker, dobro. Jesi li ikada bila platonski zaljubljena u nekog profesora ili bilo zgodni profa na akademiji? Pa jesam u srednjoj školi sam zapravo onako, mislim, ko nije imao kreš na nekog profesora, mislim da je bio profesor, sociologije. A na akademiji, ne, žao mi je, nisam. Glumila si ubojicu, wow. Je li te ikad neko toliko izbacio iz takta da si poželio da ga kokneš ili bar dobro namlatiš? Gdje si ubojicu profesionalnu glumila? Profesionalno sam glumila u filmu Iris od Andrije Mardešića. Tamo sam bila baš ono profi, Nikita. Ovako jedna balkanska Nikita zvana Iris. Super je ta uloga. Je, to bi ja volila. Je, to je jako dobra uloga. A ovako privatno, pa mislim da u svakom čovjeku leži potencijalni ubojica. Tako da, da, mislim da bi mogla koknuti nekog. Ako bi se našla ugrožena ili moja familija ili ne znam, moje dijete. Mislim, teško odgovoriti na to pitanje, to tako sad mislim. A kad si zadnji put poželjela da nekog namlatiš bar? Namlatim. Ko ti se ovako opako zamjeri? Pa rijetko imam prema osobama, više je to neka situacija gdje bi najrađe zamlatila samu sebe. Jesi li ikad bila ljubavnica zauzetom frajerom? Pa zapravo samo u nekoj mašti nikad mi se nije dogodilo da baš sad zabrijem na zauzetog frajera, ipak nekako mislim ne bi voljela da se to dogodi meni, pa ono. Ali si bila s nekim da si saznala poslije da je zauzet? A nisam. Nisi ni to? Nisam, nije mi se to dogodilo. Valjda imam tu intuiciju da na prvu mogu osjetiti da li neko laže ili ne, ali da mi se to dogodilo, vjerojatno bi me to jako pogodilo. Jesi sada zauzet? Jesam. Je, već dugo. Da. I zaljubljena. Zašto se furaš da si djevojčica kad to više nisi? Nikolina Čutura. Ne mislim da se više furam na neku djevojčicu, niti dobijam više takve uloge, tako da mislim da sam prerasla tu fazu i da su drugi vidjeli da sam za ozbiljnije stvari. Da vidimo. Kinky pitanje. Tko se bolje ljubi? Nataša Janjić ili tvoj dečko? Dečko se bolje ljubi. Ali sad ima jedno pitanje, ovdje si se izvukla, ali na sljedećem ne znam kako ćeš. Ja ću pravit ćemo se da si ga izvukla. Opet sam na papenu. Nataša Janjić ili Judita Franković, s obe si se ljubila? Dakle, ovako. Problem je tome što ja recimo Natašu još znam iz Splita i s njoj mi je bilo sve to kroz neku zezanciju, sve je to bilo nekako ajmo. A s Juditom je isto frendica, kolegica. Voliš tu osobu u scenariju. Volila sam jednu i drugu osobu u scenariju. Onda moram probuditi kemiju i s jedne i s druge strane. Tako da mi je, a ne znam, Nataša, Judita, sorry. Dobro. Jesi li razmišljala posvojiti dijete ukoliko ne nađeš muškarca s kojim ćeš imati vlastito? Ita Bartulović. Mislim, s obzirom da nisam još došla u period kad... Stare cure. Pusti ti Reci to. na glas. U tvom selu bi sigurno rekli da si davno stara cura. Davno, već si sa 23 stara cura. Ne znam, možda i kad ću imati svoje dijete ću isto poželiti posvojiti dijete, da. Zašto ne? Zašto ne? Ako i budem imala mogućnosti za posvojenje ili udomljenje. Dobro, ali šta čekaš, mislim, biološki sat otkucava? To mislim i za nas dvi. Hvala ti što me podsjećaš. Razmišljaš o tome često? Nisam često. Razmišljam o tome na jedan spontan način da, evo, ako se sad dogodi, to je to. Nemam šta razmišljati. Nije da sad nešto čekam.
Jako cijenim Ivanu kao glumicu i pristila sam se poslušati par pjesama Luni Megumi i moram priznati da nisam shvatila što je pjesnik htio reći. Pitanje. Ne misliš se valjda baviti pjevanjem profesionalno? Mira Ursić. Mirna, hvala ti. Ovo je zaista bio kompliment. Pa ne mislim se baviti profesionalno. Nije nam posao, niti to želimo da nam postane primarni posao. Glazba je nama više neka ljubav i neka tako ostane. Iskušni event. Pa da. Nema neke zarade od toga. Ali, Pa ja, mi spremamo milijunsku naknadu, što? dobro da vas zove sad nekakva korporacija, ili neka banka da im zasvirate, bude pristane. Mislim da kad bi nas banka čula da bi jednostavno odustala. Izgubila si mamu, što ti je pomogla da to preboliš? Mirjana Mesin. Pa iskreno ništa mi nije pomoglo da to prebolim i sad osjećam duboku rupu unutar svoga srca i ne postoji osoba, stvar koji može nadopuniti majku, pogotovo vjerujem ako ste imali prelijep odnos kakav sam ja imala sa svojom mamom. Jednostavno nauči živjeti s tim i to je. Nauči s tim živjeti, nekad lakše, nekad teže, to je to. Jesi preuzela ulogu sva 4 kantuna kuće? S obzirom da mi je ovako, ostala sam s tatom, bratom, brat ima isto dijete koje je dečkić i pas nam je dečko, dakle okružena sam sa muškarcima. Onda te drže ko kap vode na dlan. Pa bi rekla da su oni preuzeli ta 4 kantuna kuće, koliko već. Nosiš uvijek neku second hand odjeću, smrducaš li po naftalinu ikad? Ante Risek. Pa ne znam, to jednom kažeš nekom intervju i onda te to prati cijelo vrijeme. Onda si non-stop strpan u neku kategoriju. Da, ladicu. To što sam si kupila par vintage komada u nekim prekrasnim dapače dućanima, odmah si ti u nekom second hand Ante, pa ne znam, daj pomirišite me, smrdim po naftalinu. Nisi. Više Dobra si. po nekom papu. I to ti je novo. Da. S Bogdanom glumiš, s Bogdanom sviraš, ima li još nešto među vama? Ana Sinovčić. Ima draga Ana, ima prijateljstvo. Lipa. Da, Jesi ima dečko prijateljstvo. ljubomoran na njega? Ne, jako su dobri prijatelji. Popiju piće, družimo se zajedno. Koja je najbolja, koja najgora droga koju si probala? Pavica Kutrić. Vidi, pavice, šta je znači? Čekaj, ali ti Pavice hoćeš da ja odem u zatvor? Prasi, dođi vamo. Znači, koristiš prasence, dobro. Pošteno. Je. Hvala još jedan put što si posjetila Muppet Show i Hvala vama. nadam se da se vidimo u nekom drugom priliku. Hvala vama.